bulan Ramadan ada 3 ibadah yang utama. Yang pertama, memperbanyak sholat di luar sholat fardu, kemudian interaksi dengan Al-Quran sesuai batasannya, interaksi bisa dengan qiraah, bisa dengan tilawah, bisa dengan tafsir, jadi semakin meningkat yang apa muslimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsabuna analla nasma'u sirahum wa nazwahum wahnan ala wahni wa fi soluhu fi amaini anisr li walidaika innahum in yatnaharu alaikum yarjumukum aw yuhidukum fi annatihim wa lam ta'rihu izan abadan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يبدت عينه من الحسن وهو كظيم. Iqra 4.